Nyinyi ndio kusema. Ithaa ya mahoya ma gucokia ngatho yerekeirie mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto na atongoria angĩ thirikari-inĩ nginya kanitha-inĩ wa Deliverance mwena wa Rwai kaunti ya Nairobi, kuria gwaitĩ na rĩngĩ manyitanĩire na etĩkia kanitha-inĩ ũyũ harĩ gucokia ngatho kumana na ũhotani wao gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku. Nĩ hĩndĩ igongona rĩrĩ president ahinyĩrĩirie mũrũgamo wa thirikari wa no nginya mũndũ wothe arĩhe igoti hatarĩ na mũthutũkanio, ũmũthĩ akĩrutĩra mũkana honge ciothe cia thirikari kumana na gũtwaraga rũhonge rwa kũngania magoti KRA igoti-inĩ. Lakini mimi nafurahi sana hata wale wadosi wamekubali ya kwamba ushuru watalipa. Hiyo maneno mzuri kabisa. Hapo tuendanishe na hapo. Ile maneno ya zamani ya waiver ya huyu, waiver ya ule, kwa sababu anajulikana, kwa sababu ni mtu ya mtu mkubwa, hiyo mambo wasahau. Kila mtu atalipa ushuru Kenya hii. Hata huyu jamaa amekubali kila mtu alipe ushuru. Hiyo story imeishia hapo. Mĩario ĩno ĩrũmĩrĩire ndereti ĩrĩa ĩkoretwo ĩhĩrĩirio nĩ aruna ake magĩkuruhania president wa tene Uhuru Kenyatta na kũrega kũrĩha magoti, na handũ-inĩ hoguo akehererio nĩ rũhonge rwa KRA gũkũ president akiuga rĩu gũtirĩ ũrĩhotaga gwĩthema kũrĩha magoti kuma mũnini na mũnene. Kenya ni nchi, sisi wote tuko sawa mbele ya katiba na sheria, si ni kweli? Na mimi nafurahi kwamba sasa Wakenya wote wamekubaliana hakuna mambo ya waiver ya tax. Kila mtu awe mrefu mfupi, awe tajiri maskini, awe anajulikana hajulikani, awe mweupe mwembamba, kila mtu atalipa ushuru kwa Kenya yetu. Simdosi amesema yeye analipa ushuru na yeye ndo baba wa taifa. Your Excellency, kama wewe unalipa, nani asilipe? Kwa hivyo ukiambiwa ulipe ushuru, tafadhali lipa. Usilete anko yako akutetee, tunaleta shosho, naambia madhe pambana na KRA, hakuna hiyo maneno, tulipeni ushuru. No na kũrĩ ũguo icera rĩrĩ rĩũkire na ũguni mũnene kũrĩ aikari a matũũra maya thutha wa kwĩrĩrwo kĩhĩrĩ gĩa tabarĩra cia ũkũria na iria thirikari yambĩrĩirie gũtabania mwena ũyũ kuma ũtambia wa maĩ, waki wa barabara ũndũ ũmwe na waki wa nyũmba cia thogora mũbacĩrĩre mwena ũyũ. Ile maji tuliwaambia ya kutoka Karemenu sasa imefika Githurai. In the next 1 month hiyo maji itakuwa imefika Nairobi. Na ile ingine ilikuwa imekwama ya Northern Collector Tunnel, tumetoa milioni 500 hiyo maji kuanzia mwezi wa 4, maji 140 million cubic meters ya maji itaanza kufika hapa Nairobi. Nĩ ũrĩrĩ gĩkundi kĩa atongoria thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza morĩtie president gũikia ngono mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga, president wa tene Uhuru Kenyatta na atongoria angĩ thirikari-inĩ hĩtũku kumana na kũng'athia kũrĩha magoti ũndũ ũrĩa maugĩte nĩ mũgarũ na watho. Wape wa Kenya nafasi wahangaike na shida za maisha. Wazazi wanataka kulipa karo ya watoto, kulisha chakula familia yao na kuleta ajira na pesa mfukoni. Hii mambo ya kuleta maandamano na kura imekwisha, haisaidii nchi yetu. Na tunaomba wanasiasa watulize boli so that we can concentrate on constructing our country. Atimuthi ya kitendawili anasema ati anataka ati avunje IEBC apeleke huko chini. Mimi nawaambia hawa jamaa, please, mnapoteza wakati yenu. IEBC haichagui mtu, wenye kuchaguana ni wananchi hawa. Si nyinyi ndio kuamua? Ngĩribotera Kameme TV, Gĩtũgo Mwaũra, Wagũnyu.